MeghalayaPost.news. Nakadaw ka jing beteng jang uslap banhab hakini kisngi. Bon kilom kiwa kila senjor. Pat kawai na kijingja kabalabo jingma ikipat ba hakalik kawan. Kadai kijing Twa Kynsan ulom bat kakendo kabalaja mantaka sengi. Haka Surokbah National Highway 6 hari boy. Kani kijing Twa ulom bat kakendo kadai hapo kasnong Pahamrynñai hari boy district. Bahab hapo kasurok National Highway 6 hari boy. Bat kembala yo jingtip simla don kano kejingja basongsi ba laitno kejing Dieng kali basipor hakanik Surokbah. Nakadaw bala thot kipat ba hakalik kawan. Kibor badai pet ya ke National Highway Authority of India baru kibor pulit karibhoy na nongpo traffic branch. Tamar yo jingtip kila hiar mardo sakata jaka nagbantaban pun khut ya ki Dieng bat ki kendo bat namar bala tap ke Surok sipor lahapan penyat ya kali pat ba tang na siliang ke Surok. MeghalayaPost.news.